سلاف ڕێز تەماشەوان هێژا بولتانە دەمەژمێر شەش ئێوارێ از ژوارە پێشکەش بکەم و بڤێن و چایە لەزگین کۆنها گشتێ بەر دەستێ مامێ دەست بە بولتانە خوا بکەن. نوچەگەهانی ما ڕاگەهاند و دو بەڵافرین شارێن هەفپەیمانیا ناودەوڵەتی نها لەسەر باژارێ حەسەکێ یە ڕۆژاڤای کورسانی رە دەفریان دارە عەبدۆ نوچەگەهانی ما ڕاگەهاند و تەکەس کرد و بەریا 20 خۆڵەکاندا دوو بەڵافرین شارێن سەر بە هەفپەیمانیا ناودەوڵەتی رە لەسەر باژارێ حەسەکەی ڕۆژاڤای کورسانی رە دەفریان. ئەمێ ڤەگەرن بولتەنێ سەرۆک کە مەسعود بەرزانی نامەیەک سپاسیە ژێ ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی رە شاند. دە نامەیە سەرۆک بەرزانی دا کوپیە گشتیە ئارکێ وها هاتیە. ئەم سپاسیە وە لەسەر پیرۆزبەهێن وە بە هەلکەفتا بێرانیە هەفتەی و چاران یا دامەزراندنا پارتیە دەموکراتە کوردستانی دەکەن. ئەو پارتیا کو سەرکێشیە تەڤگەرە ئازادیخوازە کوردستانی دە سەردەما نەها بە ڕێبەرتیە بەرزانیە نەمبەر کرد. کوبنگا ازمونا ما لسر ربازا وی یا نتوی و نشتیمانیه. ددما کو ام وی هلکفته تینن بیرا خواه ام روانا خباتکارین ما یه دبر کرد و کردستان ده شهید بونه سلاف دکن. هر وقت سروک مسعود بەرزانی نامایەک سپاسیە ژێ پارتیا دموکراتە کوردستان سووریە رە پەدەکەسێ شاند. دە نامەیە سەرۆکێ دە وها هاتیه نامەیەوە یا بە هەلکەفتا بێرانینا هەفتەی و چاران یا دامەزراندنا پارتیا دەموکراتە کوردستانی گەیشتەمە. ئەم سپاسیە وە لەسەر پیرۆزباهی و هەستێن وە دکەن کو بە هەڤرە ئەم ڕەوانێ پەکڕەوانێن خوا دینن بیراخوا کو بخوینە وان یا پاک نەخشەیە وەڵێت و تەکوشینە ji bo gelê me yê xwaragir û mafê wan dê jiyaneke azad û birûmet de nexşandin. Di vê bîranînê de em serkeftinê ji were dixebata we ji bo mafê gelê Kurdistanê de dixwazin. Serok Mesud Barzanî nameyek spasiyê ji Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriye re şand. Di nameya Serok Barzanî de wa hatiye برایان یەکیتیان نویسکارانی کوردستان سووریا یەن ڕێزدار ئەم سپاسیە وا دەکەن لەسەر پیرۆزباهیە وە یا بە هەلکەفتا بێرانینا هەفتەی و چاران یا دامەزراندنا پارتیا دەموکراتە کوردستانê bihêvîne hûn her di pêşkêşkirina rewşenbîrî û çandî ji bo xizmeta gelê me û doza wê ya rastiyane de berdewam bin. Civînek navbera şandek ji hevpeymaniya niştimanî ya hêzên şoreş û opozisyona Sûriyê bi seroketiya Dr. Nasrul Herîrî û cigirê Wezîrê Derve ya Amerîka pêk hat. Şanda hevpeymaniyê daxwaza piştgiriya karê komîta destûrî kir. Her wiha derbarê Rojhilatê Çemê Feratê her du aliyan tekezî li ser giringiya danûstandinên Kurdî kir. Civînê her wiha behsa hin mijarên din yên girdayê birafşa Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê jî kirin. بله تماشاوان هێژا li ser vê mijaremê bêhtir rawastin me mêvandariya birêz Abdallah Gedo endamê desteya siyasî ya hevpeymaniya niştimanî ya hezên şoreş û opozisyona Sûriye. Dem baş birêz Abdallah civîna we bi şandiyê navdewletî re çawa birêve çû bêhtir we behsa çi kir di wê civînê de? Evar baş. Evar baş. Dengê te sekda? Bele. Bele birêz dengê te baş têne. Baş. Silav ve tevabî. Destpêkê ez dixwazim li sersaxiyê bixwazim ji xelkê qamişnore malbata hevalê we Idrîs Bilû bavê bişare. Civata me ku çê bû ji xwe James Jeffrey اعتذار کرد yani وفد امریکی به سروکاتیا جول رایدر بود. بله. وفد ائتلافی به سروکاتیا
ناصر حريري دكتور ناصر حريري بو جواتا ما بيكون يعني بوتين هات مناقشة كرين دستيكي هات يعني دكتور ناصر اشتغلي جو ام دخوازن ما مسدن الملاد غير برز عبد الله اگر باش اگر افکار من بلا هول بدن جارك دن پیوندی الگلتا بکن یا جی اگر تو جه خواب بگوارینی يجي خبو غريب صح الو بله برز عبد الله نها دنگ چاوه دنگ دی سال تا ودگاره راس بلا رمضان الله ما خوش دنگ بس دنگ تينا بتفهم بتينا بله باشه دست بگیره بحث بکن جیوین اواد چاوا برای چو و بهتر و بحثا چکر جيفينا ما تشيبو بسلوكاتية جمالية بيتيجي جوين رايبون بو آلية ائتلاف دكتور نصر حالي بله تشتكو هات بفتوغو كرن هاي خصيجي وقت أمريكي كاربن فشاري بكن الريجيمي رواتيا ريجيمي انتربكي ورواتيا اوبوزيسيون سوري بالانتربكي وآديجي بسكرية لجنة دستوري بيقرتن بيكرن يعني جي لاي أمريكا هذا وهبال بندي ويفته ورأي مدن ريجيمي وان كاري خوي بري بكي يعني هرو هر يعني أجنداني دل در بخينش دربي رؤية دستوري بتربكي يعني وكده نقاش بون سر كورونا وشاوا يعني رد شاوا بيقرتن ويعني كيمانيا رجيمي دربار أبي مثلا بين خشية يعني رجيم يعني خبير ناقصي مثل برفانية كل شيء ناقص وكده نقاش على لسر برز عبد الله درباره داوسادن کردی هون چاوا و چاوا بحثا و مجاری کرد تگزی لسر چه هاتا کرن جخوا از یکیش تر بخالات هاتم دم دی سالمی ودگره نزانی دخالا حوارا کردی ده ما داخل كرن كو او تشتكي جلكي بيوستي جبرجي او وقت بنجهيه كي جي او ريفابريا كو تشيبي في هرمي اغو ايرو نافلي تيكرن شرقي فرات وبشتي گفتگو كرنا كردي وبيت وكهستن ببي كردي ببيكاتين ديره بعرب واسوريا وهمو بيكاتين رو وبي وقت نموذج كي سوري ده في يعني قناخة دمكيد جبوك خلق همو تيدي بشدار بن الجالي كيدي جالية دي وغير بيكرتن لهمبني يعني البيشيا الريجيم ودستي وردانا الريجيم وإيراني وآبي جبرك بري حردو طرفي كردي الأوبوزيسيون سوري وحردو جباوري كينين بقانون 22 بنجي وشار آبو چارة سريع برزگريكا سوري لي بيداني وهات خويا كرنجي كو إيرو أو حوارا كو دناب كردي دبو بلكي بيكاتين ديتنجي بيشبه هكرنا كجوانره جبروه كيجي أنجمن الاجتماعي كردي و منظمة سوري ديمقراطي وقت بيكاتين ائتلاف سوري أو أوبوزيسيون سوري دانستاندين كرن تيار الغدر ومجلس عربي جزيرة الفرات وقريب راكهين جبهية يعني آنيات جبهة السلام والحرية أو جيجبوغو همو بيكاتي جبهة درباس بي أو جد خوشية كيبو جي حكولا يعنبا هل وستا أمريكا جوي أنية چبو تفيكو تبحث كرتا قوت وبحثا أنية آزادي وعشتية كريا هل وستا أمريكا دوي جيفني دا چوا بحثا و أنية هذا كرن
وقت امریکی جو خب پیرایتن یعنی هر جواتی زی جواتی جی پیرایی او امبیجن بشداربونا همو پیکاتیان دیر ربریه ده و از جبهه سلام و حربیه جی یک جی الخوشیه بوجلای امریکان افجی و يعني قوتن امي هر الي ديكاربن يعني حاج بوغو امبيجن ارامي جي بقرا لدبري. بله برز عبد الله اگر بحثا بن فکرین باجار کردی یه نهاد بن دست ائتلاف ده ام بکن و چوا بحثا وی کر یا جهن مجارن دن ام بیشن عفرین گریسپی سریکانی باجارن جرابلس عزاز ین بن دست اپوزیسیون سوریه ده خود دسپیکار مشتنی به مگو رئیس ائتلاف اولا قوتن ذكر قوت انا امكاركي دكن وقت حكومت دمكي درباري نخوشيا كورونا يك اد دوا هزين تقداري بسر ائتلاف يعني بجير الجيش الوطني بله ائتلاف دخوازي ودسبين في يجي وان درخي من جناف باجارة يعني جهة ومشتنا خلقي مشتاجية دركبن هرن لسر دربي باجارة بسكن وقت حمل جيش دنياي يعني أركيوي بارستنا شنورة ما باجارة يك آدوا قلت ام محاولات كن ام محاكم خوا خرطر بكن وكسين ام بيجن بن بيكرنا بكن وان بسبرن اوان محكمة جبو سزايا خوا ببيني واذ هرين جيتين رذبر كرين جلاي ائتلافي ببوك نموذج كي وك نمونه كي هيدي بيتر آرامي واشتي جي خطيت ببرج برد خلق دركتني شورشكي نكو إجابة بنار لخط شورشوان بين تعديل واببن ومالي وودجي أو يبكن هل بتأفجي جي يعني الخشية كيبو جلاي الأمريكان بله قالك سباس برز عبد الله قدو اندام دستيا سياسي يا هفيمايا اجتماعي يا هزين شورش وأوبوزيسيون سوريا قالك سباس جبو باشتر بناته لباجر دير كار وجافا كروسان دوريا كامريكي ري لبر دوريا كروسي قرد نوچگاني ما راغان كول رجالات باجر دير كي نزيكي گنده کانی کرکه دوریا که امریکی رای لبر دوریا که روسی گرد و بلافرین امریکی ل آسمان دوری را دفریان لگوری نوچگانی ما کش باجار دیر که راگاندیه شروع پفچون دنابر هر دو آلیان در رودان بکو تو زیانه که جانی و مادی وره تمار کرن ل روژاوای کرسان هر دمو دمکی ده هزین امریکی رای لبر دوریا روسی دگرن به آلیکاریا ناواندا لیکولینان یا کردی اروپی تیده نونرین کرد و سریان و آشوری و ازیدی و کسن یاسایی هنه شاندک جه چالاکوان و یاساناسان لجنیو کار و چالاکیان انجام دادن و کار وان بهتر گریدای گفتگوی ناومرا بشک مزن جه سوریان ده لسال 2016 ده پیک هاتو بولسر پیک آنینا هنک خالین گریدای پروژه دستوری یا سوریه و نرین جه سوریا پیش روجرا و هفدیتین جدا جدا دیگر نونرین جواکا سیویل و نونرین اپوزیسیون نونرین جواکا ناودولتی تینا پیک آنین و تکلین به هفره بکن بمبستا پیک آنینا یک هلوستی و یک نرینا کارکرنا دناوا کار کمیتا دستوری ده لسر مجاري أما بهتر راوصلنا من فانداريا برز حواس عقيد اندام دستيا دانستانكارا سوريا كريا دنباش برز حواس باش كو باش تربوناته برنامج هو لجنيف چي ام دخوازم بهتر بحثا هرگوليان بكي بله دنباش بگمان ایرو يعني هبون عمل بيدي قريدا بكوميتك بشگرتن مافين نتاو ولار دري سوري دا شانداما آریکاریا ناواندا لیکولینا کردی اروپی کسن خرستیان و رخصنا سری آسوری جیه خاناب دادگره هر وها کسن ازدی جیه خاناب دادگره
کەسن وارە یاساییدا پۆسپۆر وارە یاساییدا تەبلن هەروەها ڕاگەاندنێ بهتر تشتێ وەک دبێژێ کار سەر دبێ گرێدایە دانوستاندنامە دو بەشێن کۆمیتا لجنا دستوریرە بەشێ گرێدای ئۆپۆزیۆنی هەروەها بەشێ گرێدای رەخستنە civaka sivîl em bikarin alîkar bin nêzîktiya nêrîna piştgirtina nûnerên netewa li hundirê vê komîtê de taybet nûnerê Encûmana Niştimanî Kurdî em bikarin nêrîna li ser çi xalên giftûgû li ser werîkirin her wiha ji berî niha demekî karekî fireh hatiye kirin bi şirîkatiya کەساتیان سووری هەموو نەتەوە و هەموو ئۆلا سەربنگەها وێ پرۆژەک هاتیە پێکانی نەرینەک سەر سووریا پێشەڕۆژێ چه ئاوایی بێ چه ڕەنگی مافێ مرۆڤە تێدە جیب بێ مافێ نەتەوە تێدە جێ بێ پرسگرێکن وەکت بێژێ گرێدای مەسالێ قەدائی و چارەسەر ببێ دەستهلاکاوێ چه ڕەنگی بێ ئەف هەمیژی بنگەهە کار سەر بێ ئەv li alîkî aliyê dî dîtin nûnerên welata bêdê Cinêfê hazir çi nûnerên Yekîtiya Ewropa nûnerê Amerîkya nûnerê zêdeyî welatekî wek dibêje hev dîtin buware têkirin û porgulî giftûgû buware têkirin ser nêrîna me pêşeroja Sûrî ser nêrîna me rengê çareserkirine siyasî a pêşerojê avakirî bê serbingeha Sûriya wek welatekî zêdeyî netewekî olekî li hundirê wê de mafên netewî va netewa li hundirê wê de bê çareserkirin û distûra wê îtirafê pê bike bi ziman û kultûrê wa mesela wekhevîkî bi jiyanê de wekhevîkî bi her tiştî de bê peydakirin yasayên navdewletî riyaxwe bibîne li hundirê distûra Sûrî a pêşerojê de ev hemî wek dibêje porgulî têkilî û danûstandin ser Belê daxwazên we ji aliyên diplomasiyên ku hûn civînan bi wan re pêk tînin daxwazên we çi ne û her wiha bersivên wan çi ne daxwaz ê me ne bêhtir yanî nêrîna me em bêhtir digînin wa bêguman hûn zanin yanî ev komîtên hatîn pêkanîn sê aliyane alî girêde bi opozîsyonê ve yan desteya danûstandinê alî girêde bi UN beşek jê pêkaniye beşê sêv rejîmê ve mixabin her sê beş jî hek em bidin berhev 45 kesa yek tinê hazir e nûnertiya encûmanê grûpê biçûk de Encûmanê Niştimanî Kurdî û kêmnetewat kê êv navê yan netewên cida ji heynî netewa Erebî li hundirê Sûrî de ê nûnertiyê dike tinê nûnerê Encûmana Niştimanî Kurdî ye ji ber wê yekê yanî em daxwaz wek dibêje alîk bê dîtin çareserkirina vê pirsgirêka heyî û bikarê zêdebûna rêk bê dîtin zêdebûna nûnerên netewa li hundirê Sûrî de li hundirê vê komîtê de ji ber distûrek werê avakirin vê şirîkatiya tevayî miletê Sûriya vê hek ne şirîkatiya wê vê ne serbingeha baweriya netewa ola li hundirê Sûrî de ve em vegerînin gumana me de wê rehetî peyda nebe wê nekokî wê berdewam bin ev yek adî wê mesela grûpek piştgirtinê hebe ji mesela mafên netewa ola li hundirê Sûrî de û çawa piştgirtina cîcîkirina mafê netewa werêkirin li hundirê wê de gor yasayên navdewletî ev daxwaz ê me baweriyê min de heta niha wek dibêje ev cara didwêye wek hûn zanin di civatê komîta distûrî çêbûne em hazir bûne her du cara jî têkilî bi gelek welatara û basatên diplomasî re me kirine bi erênî li nêrînê me nerin dibînin Sûriya pêşerojê hek tiştê ji berê
تێدا سەدەم بوون ئەف شۆڕەشە هەچێبوو سەدەم بوون وەڵامنەوەک هەڤیک هەبوو هەندێ وێدا سەدەم بۆ ئاستەنگی و سیاسەتە چەوت و حەق دەرحەقێ مڵەتێ وێ دەونەتەوێندی جدا هات پێکانین هەکنەیە چارەسەرکردن هەندێ دستورێدا بێگومان وێ ئەف دستور نە جیەک دڵخۆشیە و نە جێ داخوازە نە جڤاکە ناودەوڵەتی بێ و نە داخوازە مڵەتی سووری بێ هەروەها بریارێ ناودەوڵەتی دەرکەتنە سەر پرسا سووری هەک ئەموەرن خاڵایەکێ یا 22 بنێرن بێژێ ئاواکردنا 54 بووە بێژێ ئاواکردنا دەستهلاتێکی بێ نە سەر بنگەهەک تەوافی وەرێ ئاواکردن هەروەها تەواهی بێ یعنی تەواهی هەنەتە و ئۆل و مڵاتên سووری جیە خوا تێدا بینێ لێ ڕەنگێ نەها ئیرۆ کۆمیتا دستوری هەیی باوەریەمەدە ئەو بریار هەنێکی هاتیە لێخستن حاجەتە بێ چارەسەرکردن ji ber grûpa biçûk de Kurd wek netewa duêl hundirê Sûrî de tenê yek endam heye ji 45 Siryan û Aşûrî wek netew têde xwe nabînin li grûpa biçûk de êzidî nînin ne li grûpa biçûk ne li grûpa mezin de her wiha hinek netewên dî jî ji ber wê yekê vê çareserkirin ji vê pirsgirêkê re bi rengekî şenga bêdîtin heta xelk tev xwe bibînin şerîk pêkanîna distûra Sûrî a pêşeroj. بله پلانên karê we ji bo bêhtir hûn komîta destûrî hûn bi wan re bi komîta destûrî re bibin alîkar û pêşger planên we çi ne? Planên me diyar e wek mi got nexşerêk ser bingeha giftûgoyê navêna seda wek dibêje nûnerên partiyên siyasî nûnerên rêxistinên civaka sivîl ê Sûrî ev 5 sala nêzîka 5 sala çêbû em hevre giftûgoyê dikin ser wê bingeha giftûgoyê projek wek dibêje em hevre gihanê ew proje bêguman xelkek dibînê ew baş e ji pêşeroja Sûriyê re xelkek hinek tişt tê de dibînê ne gereke wek dibêje çareser bin em ser wê ser bingeha wê projê nêzîkbûn û têkiliyê ji endamên komîta distûrî cida cida re dikin beşek ji wan şerîkin pêkanîna vê projê de wek got ser bingeha giftûgoyên ji berî niha çêbû û berhevaniyê jî li ber re dikin em dixwazin nerîna nêzîkê nerînên wa endamên komîtê heta astekî nêzîkê hev bikin nûnerên Encûmena Niştimanî Kurdî ê li wê de tiştê giftûgol ser bibin piştgirtina wî û zêdekirina em bikarin kaxata çilwarê siyasî çilwarê yasayî de em radestî wî bikin ji ber ew bikarê li wê de her tişt pêkhatî bê nav destî wî bin. Gelek spas birêz Hewas Agît endamê desteya danûstankara Sûriyê gelek spas ji bo beşterbûna te. Di çarçoveya berdewamiya danûstandirên her du aliyên Kurdî şandek ji hêzên civaka sivîl yên Kurdistanê ku ji her yek ji Mihemed Xelîl Eyûb, Seyed Cembelî, Turcîn, Reşwanî Behrî Hemo, Abdusamed Ebukuran serdana ofîsa Partiya Wekevî kirin. Ji aliyê sekreterê Partiya Wekevî Nehmed Dawûd endamê polîtbûriya her yek ji Mehmûd Hacelî hatin pêşwazî kirin. Armanca wan ji vê seredanê beşdarbûna hêzên civaka sivîl yên Kurdistanî di danûstandirên Kurdî de wekû çavdêr hate encamdan. Nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriya agahdariek bo penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê dimînin belav kir. Di agadariyekê de Nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê got ku penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê dimînin dixwazin vegerên Rojavayê Kurdistanê dikarin rojên şemiyê û yekşemê û duşemê ji hefteya bê vegerine Rojavayê Kurdistanê ew jî bi mercê ku form û îqameyên xwe radest bikin.
برین آوه لسر باجار حسکی روژاوه کردستان بردوامه و ایرو کت روژا خویا 28 ده لگوری آگاهین بردست آرکه گشتن کبریار ایرو آف لویزگاه جویزگاه علوک لسر باجار حسکی وره بردان. روشا آویل باجار حسکی روش آوای کردستان هنجی وکو خواه خرابه حتی انها آب لسر تاخین باجیر نهاتی بردان. اما معك چه بو و هین برین آویل لسر باجار حسکی جویزگاه علوک جالی گروپین چکداریم بسر ترکیه و بردوامه. خلکین باجیر دخرابترین روش دنه. نچار دبین کو آویب تانکران بکرن بکو حتی انها تو آلیک خیرخواز یان جیری خستن المروفیین لدبره بگازیا خلکه و بچون آلیکاریا وان بکن. نوچکانی ارکیج حسکی راگهان ده جبلی بردان آوی بوده ما 4 مجمیران لسر چند تاخه کی باجیر روژا دوشما بوری هنجی روشا آوی خرابه. آف جویزگاه علوک نهاتی بردان و برینا آوی ایرود که و روژا خواه یا 28 ده. نوچکانی مدا زانین پشتی کوری هات دان جه کارمندین دزگاه آوی ابسر رژیما اسد و لحسکی که در باسی سریکانیه ببین ایرودان ویسوی. هجمار کارمند جه دزگاه آوی لحسکی چون سرکارین خواه لویزگاه علوک لسریکانیه. بریار ایرو آف جویزگاه علوک یا آوی وره بردان جبو خزانین آویین لدوره حمل گندواری حسکی. بشتی داگرتنا وان خزانان و آف لسرتاخین باجیر وره بلاف کرن. نوچکانی ارکه گوت خزانین آوین دوره همه 30,000 متر 3 جاره. پیشی داگرتنا وان خزانان آب لسر باجار حسکتی بلاف کرن. گوجی حتی کو او خزان دجا آب ببه دیدمان هاده پیوستی آوی به 72 مجمیران هیا او جیج برکو خزان جبیرین کل دوره همه هنتی داگرتن نجا آوا ویزگاه علوکه. بریان هاده ما کو آف جویزگاه علوک دهات بردان بتنید 6 مجمیران ده او خزانین آوید هاتن داگرتن. جدما درکتنا کریزا آویل باجار حسکی یروش آوای کردستان و حتی نها کو اوه چند هیو لسر درباس بونو هنجی روش آوی خرابه و روش بروش خرابتر و آلوستر دبابه کو تچار سریک جیرا وره دیتن. لگوری کو چافدارین سیاسی دبیجن کو سدما درکتنا وی کریزی پککیه و او برپرسی سرکه دبر وی روش خراب یا کونها روش آوای کردستان تیده درباز دبه. بریا چند روژان آنتونیو گوتریز میداری گشتی نتوین یگرتی راگهان دبو کو اوی پیوندی لگل ترکیه و هن آلین دن بکش بویدیتنا چار سریه که جکریزا آویره لحسکی. دوی درباره دجی آسته گلی گازنین خلک باجار حسکی بلند بویه تبیوه که جی نرژیم نریوبریا پیده نجی آلی ناف دولتی بگازیا وان و ناچن چار سری حتی نهاتی دیتن. جبر که مطرسید ناف خلک باجار حسکی ده بلاف بویه جبر کو اویه کم جاره و روش لروش آوای کردستانی دیگه هجوی آستا خویا هری خراب و اگر به وی آوای بردوان بکه و کارست درست ببن. هفدمه بردامیا کریزا آوا و خورنه لحسکی هجمار جوان روژاوه کردستان ین سربخواه لدربیسی هلمتک پشتوانی و بلافکرنا آوه لسر تاخین حسکی انجام دان لبرواجی راستی آجانسک سر بپیده و صفکاتی به هستین خلکی دکه و دبیجه که او هلمت پیده بیراویه. اوه بهتر جی 20 روزانه اوه بخوارنه لسر حسکی گندواری وی جویزگاه علوک یا سریکانی و هاتیه برین و خلک حسکی دروشک پر خراب ده در باستبن وکو پشتوانی جوالاتیان را و سفکرنا ایش و آزارین وان هن هلمتین کسایتی پچوک ده چند روژین در باسبوی ده هاتنه انجام دان. هری داوی جوانین باجار دربیسیه روشاوای کردستان هلمتک آلیکاری و پشتوانی خلک حسکی دوی تنگاهی ده و بلافکرنا آوا بخوارنه انجام دان. جدرکه خوجهی آگهدار جریواز نیوز را دازانین روژا سیشمی 25 طباقی هجمارک جوانین دربیسیین سربخوا 6 تانکین آوا بخوارنه لسر هر یک جتاخین نشوه صالحیه باشور و باکور مفتی الكبابه تلحجر ناصره کلاسه زراعه معیشیه بلاف کرن و هر مالبات 5 برمیل آوی لسر هاته دابش کرن. لگوری همان جدره بریار او هلمتا جوانین سربخواین دربیسیه تا داویا کریزا آوی لحسکی و چارستریاوی پرسکری که بردوان بکو بریار هجمارا تانکین آوی بلاف بکن بکی جنیزی 100 تانکی و لسر همی تاخین حسکی آوا بخوارنه وره بلاف کرن. هر وها جدره گوت که سرباری پجداری جوانین دربیسیه سربخواه جخورت و کچان هجمارک ولاتین روشاوای کردستانی ین جدر وی ولید برا وکو آلیکاری شیاندنش و پشتوانی حسکی. گریدای همان بابت و دنوچه که دور جراستیه ده اجانس هواریا سر بپیاده و
هلمتا جوانین دربیسین سربخوا پشتوانیا وان اخسته بناوی هلمتک پیاده لی جوانین دربیسی و ولاتین جدر و این پشداری دوی کاری خیرخوازی دو پشتوانیا خوشک و براین خواه خوش دزانن که تو بنگه و جنوچه اجانس هوار تونیه. چالکوان و شروعکارین سیاسی روژاوای کردستانی جی دبرسن اوه 23 روژن حسکی بی آوه و خلق راستی کراستان هاتنه هتان ها پیاده لکربو. جبرچی اجانس هوار دروان دکه و به هلمتا جوانین سربخوا بناوه پیاده دکه ارمانج جیچیه. حتی کنگی دی اف صفکاتی بهش و دل و هست هجاران جالیوان جدران و بردوان به. لگوری شپاندنا ریبازنیوس و وکوهاتیا بلاف کرن ریکفتنا به هفگوهرتنا الکتریکی به آوه دنافبرا ترکیه و ریوبریا پیاده ده بناف بینکاریا روسیا جده سپیکا کنترول کرنا سریکانی و گریسپی جالی ترکیه و گروپین چکدارین بسر و هیا و سدما برینا آوه جی لسر حسکی پیاده و ترکیه هفتو مد باردکن. ترکیه بیجه برینا الکتریکی لسر سریکانی و گریسپی جالی پیاده و بو سدم کو الکتریک لسر وسکه علوک شی ور برین لو ما کاری وسکه راوستیا. پیاده جی دوی درباره ده بلاف کر که ترکیه ده خوازه زیده کرنا کارینا الکتریکی لدورین جیر کنترولا وی کر لجبر رد کرنا وان گروپین چکدار جی آف جی وسکه علوک برین. پیامنیر ریباز نیوز لحسکه دوی درباره ده دازانین بشتی بهتر جی 20 روژان جوی کریزی و آزارین بسر خلک حسکی دهاتی بناف بینکاریا روسیه جارک دن پیاده الکتریک دا سریکانی و گریسپی دبن کنترولا ترکیه و گروپین چکدار ده لید برانبر ده و تبلیکو بریا 3 روژان هاتا راگهاندن آوا بخوارنه جویسکه علوک هاتیه بردان دا کو بکی هجا حسکی لبتنی 4 مجمیران با آوائه کی پر کم آف هاتا بردان و دیسان به یک جاری هاتا برین. هروها کارنها لسر داگرتنا خزانه آوا حسکی جبیرین دور حمی تکرن دا کو پشتره ورا بلاف کرن. لحتان ها کریز آوا بخوارنه لحسکی بردوامه بتنی هلمتین تین پیشکش کرن دمکینه جار سریا بی یک جاری تانها ترنیه. لیا بالکش و یاکوبویا جهین رازیبون و دلگرانیا گلک چالکوان و ولاتین روژاوای کردستانی دوی پرزگریک و کریزا مرووی ده چوا بیر وشتی به اشکره لبرانبر هلمتک مرووی جالی کسن سر بخواه جبو آلیکاری و پشتوانیا ولاتین حسکی تیکرن. بله تماشاوان هجا نهاجی چالکوان ویان مله جه دربسی لگرمنه خانم ویان دنباش ام خوازم بهتر بحثا وی دست پیشخریه تجمع بکی اون چاوا به وی کاری رابون اون چند کسن؟ بو تماشفاني هجا براستي وكنت بيني يعني بإيرو تقريبا 25 روجاية احتلال تركي وجروب جقدار بسرويف برين السرباجاري حسكي وسر أهلي حسكي مجي وك هركسي متشوفاند ودقة متابعاند إنه كا شارة سريجة ديتن مدديت إنه تي شارة سريتنا وتشي تشتيتين ديتن وقت بيدا مكين مؤقتا ما خوص أمجي وك شاركفان وك كتشو خور الباجاري دربيتي وش حمر وجافا أم كاركي بكن أم خدمتي بكن ازوها بالي خبون ازودها بالي خوا براستي هرشو جروبا ما مستربو تيما ما مستربو ما اتصال بهذا ما تكليم هذا وما قلت امي كامباني كي بلا بكن امي تبرعات بدنهف وامي بكاربن اوي بجينن باجاري حسكي وخلكي حسكي جبو حبكي اف زحمتي سروان سبب اون چند کس بون خانم ویان؟ براستي دسبيكد ام سيكسون ازبو مدها باليم بون كتك جديركي وخورتك جباجاري دربيسيه هرشو تيما ما مستربو دعمش مرهات براستي قال لك دعمش مرهات اش ديركي اش قركيلكي اش قامشلو اش دربيسيه يعني جمارك هندكج اوروبا اش مرهات براستي ما كامباني ما سيرو جاب تردانها روجا شارع دريته برعات مقر لانه براستي يعني اجل يجني ايمرجنسي حالات طارئ حالات طارئ دي يعني برسل قال كي بلاز قال كي زوبه فجبوها رجع شارع مقرت ودو بيسنو بينجي هيبه اجدربيسيه حمله ما انطلاقه خانم ویان تبحثا دعمکر تبحثا پشتوانی و پیشگیریکر او کسی کو جوارا بونه پشتوان و پیشگر کسایتین سربخوانه آلین سیاسی نکینه
اب دنت الي سياسي الي منكريه حتى مسر روبالي خو يعني مسر فيسبوك بلافكر اشخاص يسر بخون مستقلا كسني دليو عنديش وخصتن انه الي كاري كي باشاري خربكن اجمر شاندن باشا هل متى كوهم بيرابونا وچند سهريج آف بلافكرن والكيجان تاخن حسك بلافكرن تمام براستي دري دريدي ما امبرشي ما تكليخ ما بريفابريا باجار كالإدر بيسيه جبو موافقاتها لانه هم قش زان جبر كورونا ريت ناف باجارات قد غيد شنو هاتن قد غيد فما خصت ام موافقاتها بستينجبو ام كاربن درباسن بيك اسمها غارينا فالي ما كده صهريج اجمر املاندن اجمر هاتن اج قامشلو اج دربيسيه وش حسكي فازة سهريج الحسكي البندمبون ايمانه تقريبا بينج صهريج اجدربيسيه وش قامشلو بمرده كتن سبيزو ساعات حيش تحملا من طلاق بو جيان براستيج ام مسألة افي يعني تشتغل كي مهم انه انا افي مكاريب وجدربيسيه شي داقرتها لانه بير برن الفيدري ما خصت انه اش حسكي لانه نيزي كتير فاجمر بلديا وان ذكرن ساعتها وان خوش طبعا اجمر مشروع حمي ذكرن چار بیردان ما گوتن اف بیرانات بر خدمتا ودن كنجي هم بخوازن هم كارن ورن آفي جي داقرن بشتي ام اكدين انه اف صالح للشرب ام كارن بدن خلكي باعتبار باجاري حسكي انا قش لسر افا حمي يعني فامشون منبعي صهريجي ملوي داري داقرتن بيس صهريج بون جاري داقرتن شون بلا بتكرن الباجار الحارة تدقريا جار داقرتن جار تدقري يعني بيس صهريج تقريبا تجارة شنو دهاتن او هنا صهريج سيجارة فبوج ماراوان بالضبط سدحب بله براسي كاركي قالك بيروزا كاري كون بيرا بدن هم بيرا بنا كاركي قالك بيروزا ام خوازن بزار بن تشتكي نو د بلان الوضع هنا تسبش خري انه هنا بيرا بن تمام اكيد اسخازن بس بيجم انه براستي باجار قلكي مزنه من كاري بو قشتك دروكي خلاص كدا يا ما اف بقي انت تاخا قشا ما بلاطر العزيزيه المعيشيه تابعي ناصري الصالحيه نشوى شرقي نشوى غربي الغويران كلاسي حي الطلائع طبعا اكيد درو جيبن ام خو امدتكن ام جاهز انت ما هردر مستردبه لانه خلكيتي تبراستي وقال لك ود لي عندش اتصال ما تكونوا دبيجه ام امدن لازمه هون حوجبنا اميجور بقدمينن فان شاء الله خلال درجه اميجات حملاكي تشيكن اميجات هرن افي بلاف بكن وان شاء الله امي كاري خبر دوام بنحطها في كريزه افي شارع سربه بالباجاري حسك بله جارك دنجي اجي سباسيا ودكم تشالك فان فيان ملا جي دربسيه ميفانا مبو قالك سباس بو باشتر بوناته بما بستا خدمت كنا رفندا كردي لولات المانيا بنابرين كرد ين لولات المانيا دمينين خواج بو هالبجارتين باجرفانيان بربجير كنا خوا امدا دكن جي كم روجفا اركي بربجين كرد جب رفندا كردي لولات المانيا ددن عسكرن كل قالك باجرين المانيا بربجيرين كرد هنا ورمان جوان خدمت كنا رفندا كرديه بربجيرين كرد دريا اركيرا دخوازه جرافندا كردي دكن كو دنگ خوا بدن وان دا کو جماره نونرن کردان د انجمنن باجروانیان ده زیده ببن بله تماشفان هجا ام جي دست بگده ام بربجین کردرانه روزانه ام وان شوپینن ام وان دکن میوان داکو بهتر خواج خلکره بدن ناس کرن نهاجی برز احمد الیاس لقلمنه یانجی افکار مدبجن عزالدین محمد آمده برز عزالدین محمد بریا چند روزان تو هر میوانه مبو ام بخوازن جاره کدن تو بهتر خوا جمره بدی ناس کرن تو کیجان باجاره لالمانیا دمینی برگشتی اسلام و رز اشتاو سلام شبان تابا برای شیخو و از عزالدین محمدم باجار کو اجروجاوای کردستانش باجار کو بانه زانی 6 سال من الباجار اسن لالمانیا من البجيرتني جبال الملك الكردي كسي كرد البدني دي باجاري الباجاري اسم ألمانيا. بله. باشه برز عزدين اما ذكرين وچنه جدما کو وكو بربجير دان ناس كرن حتى نها هون چه اما ذكريان دكن
برای دلال ما پر آماده کنی تشنا آماده کنی ام نبقى ام نب ملات دگرن ام پر تشنا دکن جبو ملات و ام خا ملات ناسکرن بدن بله جباركو انه فوكاريكو عم بكن كوركي طوعيه يعني زاني كوركي نا وظيفه نا ام ت ما بس ما ديجي تنانا زاني ام كوري ماي تشتي توري مهم وعم تبكنا جبي ملاتيرا انه كو ام الي كور بالجيرا وام ببنا نولا قلتي عرب ديفيجن سنه الوصل اورتي وي ملاطو اورتي حكومات الالمانيه ده لأنه كورة توري رندي فاشكو ملات ما مرة قال لك ملات مرة آلي كور دبي يعني بر ملات أنا خبيش تخند خوازن مرة آلي كور بنج بركو أم سركا بن دبي هالبجار نادا ودبي كوري كو أم دكندا. بله. هفکاری مدبیجن برز احمد الیاس جی آماده دم باش برز احمد ام تخوازم تجی بهتر جمرا جارا کردن خو جه تماشاوان را بدی ناس کردن تج کیجان باجری روجاوای کورسانی و چند سالان ل آلمانیا دمینی دم باش نادم احمد الیاسا اج باجر قامشتوما کردستان سوری و نزیگی 7 ساله من از آلمانیا ما از البدر الباجر هامی ازرونم بله كاكي احمد اما بكاري نوا چنه تبي كو امزانن كو دما دنگدان نزيك بويا روش بروش نزيك دبا و چه اما بكاري كرنا برا ام سرينا ام هر ام تخوازش خلقي خبر ام بدنا خويا كرن شما قالكي مهمه ام بكم دي مجلس هنيدا كنت في عايزه بشكل وقت بدي منها تخوازم متشتك حاضر فيها تخوازم بيجم كرمك مسألة اولي انه شما ام تخوازم كان هي مجلس هيدا وشما ابناء قالك اجمالا مهمه ابناء هر وهر ديك بدي خويا كرن اب مجلسا التمثيل ارجان بدكي الهر باجاري المانيا ودي باجاري امليجي ام هر جروب يا نونا لالمانيا ام شو بحسب خطنا بيجن كردي مي سوري كردي مي عراقي اجدا هزار بشارده وبيدا او جروبا هر يا نونا الفي ولاتي وجمتي خواستن ام اندماج بن بس ام هاتنا سوا واقعكي سياسات اندماجي يبرينها هاتي دانين نما دانينا وما اكاري متي داني كريا خلقي دانين إشامة كل ما نزانن وانا دانينا حسابي خلقي خكرنا يعني انها ازي بحساب باجاري هامي بكم اسكارم بيجم امي بيجم او خلقي السوري باعتبار تشتا باجار بيجي قول اقامه او نا بين خلقيني كرد خلقيني عربه او نا بيجي شخاصي سورينا شخاصي عراقينا هنقال بيجن كردي سوري ام بيجن تقريبا يجينا سري صديق ام بيجن بينجينا خلك كردي عراقي تقريبا اوجي بينجينا دي مجاريدا خلك سوري جروبا بينجانا دي باجاريدا وخلك عراقي جروبا حفتان دي باجار هنيدا كان ها امورن ام بيجن غور غازارو كما كشنا مدرسه حتى ها زمان كردي مدرسه زمان دايك ناي درس عندنا غور رقمي حكومتها باجاري مت بيجي خلقي السوري يتشا روضا يا زاروكا تقريبا اجانبا تقريبا سري صليب بيست يعني دي اريد ان بيجن كرد ثاني سري صليب ده دركبن خلقي اجانبا يزاركي اجانبا يتشنا روضا سري صليب ده اش كردي سورينا اش كردي عراقي تقريبا شازدهانا ونفسها تشتيج هنقام بيجن يتشي مدارسها صفيه كي حتى صفيه الشيء كردي سوري تقريبا سري صليب دهن وكردي عراقي سري صليب بينجن وحتى انها او قررناها تيخواستن انه دي زماني كرديج المدارس وري درس عندنا ابناء كيمايكا قالك مصنع او خلكين هاد مجلس هيدا او نا جهانا بيتشتي هيج علي زماني خبا جروبا اولي تركا زماني تركي جوانا مسموحه جروبا دوا بلغار وبولون ابناء اوروبيين جوارنا لازم اما ستا اندماج ومستا زمان ابناء نقولك جواريه بس هي ما ام بيجن كرد مي سوري كرد مي عراقي اب مسألتك قالك باشا ام حفاظ زماني فايد هيك يجبر ولد وام بكن دي مجلس ده ريش مرد لكي ام فادا خازيا الباجار بكن ام بيجن نسبتها مجي قالك صاروا كيف مدرسه باشا كاك احمد جاي غازي فكرم جمتا برز عز الدين هنا حطوا شقاسي هنا بسركفن وزماني كردي هنا بيجن وكو كاك احمد بحث دكا هنا تخن بيجن پرورده الماني ده وخولين زماني كردي فكن كورسين زماني كردي فكن تمام برای
كمني دلال وقت براي مني احمد قوتي زاني قال لك انها بري ما كسي هونك وحال بجارتيش بري ما عربي ولا تركي ولا اوبي وانا قال لك تشت اوفيتنا جبر ملاتي خواب كنا ام كملاتي امش تخوازن نونا قوتي ام خطوات بيش هرج في مجاري دا وزمان كردي بكن بحال الباجار هامه وقت براي قوتي بك ونيه الباجار السنه وضع تشكي مختلفه جبركو انه زمان كردي مكتبنا هنا لهم زمان عربي یا زمان ترکی همو مکتب آدم زاری ام دخوازه بکو هالبجایل ما یدفع و ام سر کردن ایجاد ام مشروع خواه ام کار خواه تشتیخ و پروژکت خواه مجلس را مقدمین ام بنیان و ام پیکرن ام بنیان توانیم چی بکن دی واری دا تمام ایجاد دوی تشتی دا گرز ملتی می کرد آلی کار به مرا یعنی آلی کاری وان بکرد پر مهمه جمرة انها هر پشت گری ما بکه و تصویت بکه یعنی روزا 13 ماه جیل نها کارتا کشیراته او کارتا دست پادا بگیره یعنی قیمتی و کارتا زانبه حتی روزا 13 ماه و هر سر صندوق بهانه پوجی را حد داندره یعنی برای اونا عنوان حد داندی عنوان هانه پوجی صندوق لی دانین حد داندره بس که اوی هر قائمه را تحدید بکه طبعا الباجار ایسن از انسانی که سر بخوام مخالف شخصی رقم قائمه من 13 زانی هیچ اویا پشتگیری مبکه از هر مجلس یعنی از سر کردم از هر مجلس بیجان دیسا تشنا مهانا ام بقدمین حکومت را یا مجلس بلدی او را جبر با اول چه کردن با کرسیانا دانه وجبر ام چه بکن ام جی تیدا خبرتا که بکن بله چه ملتی نگره یعنی بایا ونا چه کنی حکومت دایمه با کرسیانا که ام تیدا خواهده بینن زاری او تیدا کار خواه گشوان تی خواستن وقت برای محمد دیسا گوتی یعنی کسی هانی که برای خواه البجارتی شکر و قدمانش خوارد کرن جبر کنو ملت می کرد برای دار یعنی جبر دار به همو جیان را هنده کن زاری فدنگی می چشتی که کیمه ام تخواستن ها جبر پشتگیری ها ملت خواه امجی نه بی ملتی کردن و امجی کنتا که ما بی ملتی را هبه جبر کو ام تشتی هانه کو ام تخوازن ام بسری بکن و نچی بله برز احمد تجی ددکاری ده ریا کانالا مره داخوازن واج روانده کردی جی پرابرین کرد چنه پیامن واج بوان چنه بله از دیسا از اکریم سر موضوعه اساسی انه از هیوید کم خلق می کرد بیر ببی چقا جمرة باشا شخا جمرة مهمة عم بكان مجلس هنيدا كله درديما البيدري قالك مسائل هنا متعلقة مسائل شغل قالك مسائل هنا متعلقة مسائل او كسي جواز جوات خوازن ودركن قنصلية نظام اسد بيجنا وهر جوازها بين حقي جوازها هر كسكي $400 قالك متعلق هنا قالك مسائل هنا متعلقة مسائل شغل اقراء مشاهداتها افهموا هنا بريافي مجلساني ام كارن بيك بينن ام هيفي نجملة بيخوا شكر ديما روجا سيزده هيدي بري خو بدن صناديق اختراعي الاسلامية كردي البيدري بنابه هيلين جروبي رقما وينا يازديا ام هيفينا بري خو بدن صندوق اختراعي ودنجي خو بدن قائمة كردي وبري هنجيجي مغوتيا دارين هر وقت دارين بري خو بدن اوسلن ربي هوردي مكتبة اجانبا والبيدري راس دنجي خو بدن مج دوستا ربوتيا مج هفالا ربوتيا مثلا انترنت يجنشر فيها سر فيسبوك اجي يجي رزحمت به انه انتخابي رجع انتخابي نفعل به طنبيلا وينا نبي بريب كري وهري اختراعي كاري تواصل مرة في ارقام تليفوناتي ما لهذا ما قرانا ام كارن بيتش تاني ام جوار بيك بينن ام بري انترنت امي حمود شي جوار امي حاضر بكن انه قاغز انتخابي جوار ورنا مالي وارقام ما برسك واهبي خدمتك جبالي لازم بي ام هرو هر خدمتها ودنا ومحاضر بله گلک سپاس بو هر دو بربجرین کرد جه آلمانیا میوانیم بون برز عزالدین محمد هر وها برز احمد الیاس گلک سپاس بو بجدار بوناوا بله تماشاوان نهیجا به وی آویم گشتن داویا بولتنا خواه هر شاد و بختور بن